Arngut girang ba nak stong nongprot bat langkan na West Khasir District kimgwa ban pan pau karteng kile thu bahaka sautrik unnailar ajar apsau hakapor arbaje ai katba kidangwan bu brio na Bakli South West Khasir District banda kila poi hapor lat Bakli kendit kansan kawiga kali kabadon ya registration number ML khat R lai nyau not phra kalebe yakina din Tiki angut kile thuru bahadin bakila pansange bat nakate kali lami sangut kibriu kibala kamila di bagiri nakasang All Khasi Hills Achik Federation. Lam da Vinesh di Marak nakasnang Bakli Khonjoy South West Khasi District. Shu katai ki angut kile thuru bakiti kibriu kila dawa pisa bat namar bakimdan pisa. Kila syok kila dat bat syara bor syakhlaw hankat ka berngam bersit bat ndala syai ka badang kila plaitno yaki harangkat baga jenggam bersit. Pada kilap biang bagi wan syakati jaka kentang bat kali bat beriu. Nakali kita ke angon alo ketika jam menyen kasihkan tu tarik unailar ajar sau. Kila lek bat ujo dak FIR nang halam police station persya ye kita ki beriu ki bala kerpak du ki bor jaka an bakin kembat pensistem ye kita ki beriu kat kum ki kendan an. Dak ordik ye da tersukali la di penhap ilmal wan yin su baik beladin khang balak khmat masnya khang thai nga wa din thai sen we pun phai len to ha te tawa en phai ya tus phan wan phachong na ha aket so pan pisa dawa pisa yi di on en to ko main thian an ne hadin do ngau ada berusan bagi kulit ngas teori seteng ngas teori bagi pure jin thang kali thang bat bru dalam kit iya kit kue kit mau kit siap jin thang kali cara tu sautari kasih saja si baca men bat iya pelaksa sau sedang mesti pelak berketim si okay ni marang warna marang stut terutama ni lisngi bu tai di manji kali kamai bu yo siap diun mari itu ha tanggaro dongai ta kit morbang Apordi te untuk tu karo te luyere le lawan pai tu karo en tu pas tadi de ta si kabu ini